Malo mo lere. Tau whawhita ia peke o tuahe toi o mawe ahoni, tau toi mawe ahoni. Mawe mo ui ko ngā ke whai hanga aue. Ko uhi ngā ke vahevahe mo FKMAAMA hotau kainga. Ko uhi ngā koe fulahi AUPITO ai ngahi mea o hoko i hotau kainga. Pea kui kai koe ku ihe ni ke o pehe ko fie poto pe koe uhi ngā ko pehe o ku sayangi au. Ka ko ihe ni ko ngā pe koe fie tokoni ki he fuu whainga tā ia o ku whepaki pa moi mo hotau kainga i murini pe o ku lawe ai ngahi whamiri toko lahi. Pa ko whaamo pe lahi AUPITO tā mai ka o ku ki i whainga tā pa ko whakaukau ke ki ha o laivia toko inga ke wawe tau ngāwe. Sai, ko tuipe mo hange pe ko glau, ko tuipe ko tau ihe ni ko uhi ngā koe o ku FIEMA'U ke tau FKMAAMA aki. Pea ko kore pe ke o Founga pe mo a he whakatapu, waha Malo si lava mai, te vita, Malo si lava mai. Ko whaampe ke tau whetokoni aki i he whai hanga aue. He kai kia hato atu toko taha. Ka koe uhinga ia e ku whakatalanoa mo e ku laivia tu he ngahi mea pe o ku hoko whakaaho. Pea i hene pehe rewa. E lelei pa e whakafo ofa se tau ngāwe. Hange koe ni. Te tau talanoa e ahoni o kou fu FIEMA'U. Kemou mahi noi. Kai o kua lahe whaahinga o ku tā mai. O tala mai whakamalo. Wha ofa AUPITO pe kou appreciate AUPITO e talanoa pehe mai. Ka kou pehe koe kakapaulewa o ke appreciate e ku talanoa. Pa kou tui share ato. Share ko i ngā ke ho ngā he tākahataha o talanoa. He hoko ho ki i whetu take atu kono ta ofi ai ke na amore e na panga. O ku lahi AUPITO ai kei o ku ai whaahinga o ku te e ki ai pē ke Faka kau e nau ke nau poto e whakaukau. Tulou. Koe mea koe kou uhinga atu ke ai kainga. Kemou apau tala atu e ngahi mea o FIEMA'U ki he invest ho mo upaanga o kou whai e ki, kou whakaamu ke u whai ki talanoa koe ni. Ka baurewa te mou ngāwe lahi, pea ngahi ha mou whare. Koe whare ko ia ko mou wa'u ki he hela ia AUPITO he wha'u e whale. O si ko ia ai hono ngahi nau. Pea whaka furniture e whale. O si ko ia. Pea ko ho hupe ki tua ke ki i ho whare. Ai whare ko ni ko ke hela ia no langa mai. Ko whehui. O si e ho more ho iwi. Pea moho taimi. Pea moho paanga. Ke langa aki e whare. E hao peha ko whehui e ni he ko whaam ke u whemo whenga i ke ri liu a nge whakaukau. Ko whehui ka koe koe hela ia he langa ho whare. Alatu peha taha noa ia. Pake ange koe ki ke hua tia ke whare ko ho whare. Whai te riha. Ko whehui ia. Sai. Te utuku mai rewa. Ki he anga ho hela ia he ngāwe i ho paanga. E alatu peha taha ia. O kuhori ke FIEMA'U pa ke awe e koe ho paanga ki ai. Ke whai te riha ai. He osi e ho hela ia. Osi e ho no langa hake ho ai whare. Pa ke awe pe e koe ke hua te taha ko ia. Pa kua e se o ki i whanau nau ke iki. Te ke awe pe. Koe uhinga ia e ku whehui pehe ke uhanga whakamatalange ke ki matalange ho o whakaukau. Ko anga ia ho ngāwe ke hanga o ai noa ia e pehe. Sai, koe uhinga e ku talanoa he o kuou laiseni ki hono whalei mo FKMAAMA. O e kakai. Sai,
oku ikai ko au o ko hanga o investi ho o mo ai paanga. Oku ikai ko au. He koe alu koe iaia oku toi loloto te ke whakamatala. Ka koe mea pe ke mahi no I kainga. FIEMA'U ke ma'u e atamai whakapoto ko uhinga ke ha. Koe uhinga ke lava whakakaukau I aki ho o mea. Sai. Oku ki I fuulahi e tā mai, pa o kou whakaamu ke uhanga whakanauno watu. Sai, mana tui, kou tui pe ko ke osmahi noi. O kou ihe kau taha lahi taha ia o ku mauhange koe Amazoni kihe ngahi products kehe mau tatau pe kihe hono deliver a ngahi solution moi ngahi tokoni kihe family. Sai, ko iku uhinga tu, ka paulewa te ke tāmai, ki I whai ho homoeka, pea ke toki tāmai. Ko iku uhinga tu eni. He o kou whenga ke umau haku taimi kia te koe, ke osiange e ta talanoa, oku osi mau pe ho o mea kotoa. Ko taimpi ke tau lau ki he investmenti. Kua pau ke mahi noi o ku fu alu ia ki he level o federal level. Pe ku iai ai laiseni ko ngā ke ha. Pau ke te alu kita o ku te talanoa ke kakai. O ha, o ai e te laiseni. He ku te ako ai ke ha ki he loloto ki hono whakahino Totonu o e whamiri. He koe hai mea o ku pehe ai, kono uhinga ke Malu hakakai, hai mea o FIEMA'U ai ke u laiseni, koe uhinga ke ha, ke u ilo mea o Totonu ke u whai. He ka paurewa e whiha laki, e mole e ku laiseni. Pako mea le vai o kou whakaamu ai ke mahino ka mautolu, o kai ka mea ne o ai ainoa ia, ka o kai ke whi mole, o kai ke ulota ke mole e ku laiseni. Pea koe uhinga hena aku whiu whenga. Pa koe uhinga e mea o kou whakaamu ai tai, whai ho mou homu e ka, pea mou toki tā mai. Aia koe ha, ka pakapaurewa o kai ke FIEMA'U ke whamalo, ia ko, no, o kai ke FIEMA'U e au ia langi, o kai ke FIEMA'U au ke whaingau e ke uhinga ke ha. Ke whimo ai e FKMAAMA mo whinga I hotau kainga ke ha. He koe konga, koe mātua, koe nau whihala ki pe. Guess what? Alui whanau. Toku tangata mo toku tangata. Koe mea kou whakaamu ke ki whini motu a masiva koe ha. Koe ku uhinga ke ha. Ke le ia nge FKMAAMA e whanua. FKMAAMA e whanua. Ko hai e whanua. Kakai tonga. Pa koe ku uhinga te. Ka aku ke fia. Whamalo koe ka sihova. Oua te whamalo mai he koe hanko lau. Kou osmahi no ipe. Ka aku whakaamu ke, FIEMA'U e taimi ke lele, pa FIEMA'U e taimi ke tau move forward, pe tau move o tokoni I a hotau kainga. Talanoa he mea Totonu, talanoa he mea. Au ke ilo o ku Totonu e mea ko watu, talanoa. Paka paulewa o ku ke ilo o whihala ki whehui. Whihala ki mo whakaukau. Ka koeni, ki mua ke tā mai, ai ke ilo, ai mea koe uhingai ho o tā mai. Sai, ko o tā mai I he ha service I ha. He gulahi e maungahi u service. Sai, ua ki ai, kua pau, kau ke tā mai lewa ke ai ha o ke hanga whare I koe mo FKMAAMA, kua pau ke oni mai ho camera. He kua pau, ko tānoan ke ta whaaki koe ni, ko ta tau tānoa whia whini ke investment ni. Kua pau ke usio koe lao, kua pau ke usio atu ka koe. O koe ka me e ko ai ainoa ia. Pea koe ne osi koe e kusio atu. Pea ka pau koe ke to FIEMA'U koe ke utoi sio atu sai pia. Kai ke hepe ke u eke ate ngai whehu. Ke hanga tāri mai. Ai aku pau ke u eke atu ho o hingoa. Pau ke u eke atu, pau ke mau mai ki moia. Pau ke u eke atu ho o whika ngāwe. Pea kua pau ke u hanga o eke atu. Pea moho whetu o ke nofo ai.
pau ke mau mai. Aia ko uhinga pehe, hanga ai whanki mea ko ia ke mau. Sai, ko ne mau ko ia pau ke mai ho hingoa ka kato, kua pau ke tala mai ko e hae tau mua ke sirini ko ia. He koe ha, he ikai ke utala ato e ai mea ke whai, ka o rewa ke tala mai, ko e hae tau mua sirini ko ia. Ko sirini ko ia e toho pe he tau e taha, pe e tau e ua. O ku ia he whaahinga, o te utala hanga tonat, whae mai tama, oia, to ate e utaha awhi mea. Ko nea oi ka pe ke o se wike ua toho. Kau kai ke fu ilo loloto atu ki he uhinga he o kuia ai ai ngahi fi o ai ngahi ai lao mo u me ko to ki ai. Kau pe he loto mani. Ko osi kau ke fi toho pe he wiki ka hau pe ko mahina fi men alo fra hu panke. He ko fi tu uia ko e Totonu ke alu ke ko pa anga te ke ngau aki. Ka pau le TALANOA ke invest ko FIEMA'U ia ke ave ia ke vilo i he marketi. He kua lau ia ki ai. Kai ke toi whakaloloto e tau tānoa koe tu ki live no atu pen. Ko uinga ke utalato e mea ke hanga o mau. Pe osko ia pa ke tāmai. Tāmai reo Sinita. Ok FIEMA'U ke uhanga ai hasirini ke whakatau api. Sai. Kua osi mau e feitu o ke ave koe ho sirini o wha o ki ai. He ko osi mahino koe tau pe taha pe tau e ua ku ke ala koe ke sirini ko a to'o. He kei te o mai sirini ko ia o ave ia o whakahu i he feitu o. O ku tukua he tau e hongo fulu. O ku tukua he tau e wanoa. O ku tukua he tau e tolonoa. Kai. Ko hinga e ku lau pehe, he ku ai whanki akau ne akau tonga ni, o ku tala mai o ko atu e he ki tamasi i. Ko avena ko kumoko puna, ko hono whai a hau he kai whai, te uto o ni mawhe ko ia. Ko ne ave ana tuu ko ia, ko tuu ke ha. Ta ue ua fulu tonu ko fulu. Aia ko ia, ko alo a te he ofi he lau ki luma miliona. Pea ko e ku whakaloto lahi ka he kei ke tutu uni a tau ko mo panga. Sai, ua ki ai. FIEMA'U rewa ai koe paanga koe mewhe. Koe paanga koe na e ma'u mewhe. He o kua FIEMA'U ke ilo ki ai, ko inga kai whai ngofua no whare i koe. Mana tu i koe laiseni koe laiseni whare i. Pea koe ha, koe laiseni a ki he investment. Malo mo lava mai, Diana, Katarina, sea te tau polo kala mahe ku FIEMA'U ke ilo i hotau kainga ai fo'u palo parema o ku hoko i ha'u pe ko ke whalala atu ki ai ha'u pe ko ke whalala atu ki ai ka koe whinimatua koe ni o kulere he lao pea koe aluen ke tau e wanoa pea o ko fu FIEMA'U au ia ke ua more ulaiseni pea koe me uhinga o ko TALANOA hanga tonu atu ai FIEMA'U ke usio ka koe ki ho ke sio mahe camera, yes, o kulava pe e au ai, o seni i he mea, i he online, o kuikai ke FIEMA'U ke hau o mai hapa anga ka te au, o koe tola e te au Sinita, lia te ke he mahina ni ka pau ke tā he mahina ko toa pe ho investment ni, o koe ke FIEMA'U ke hau ko o mai ka, ko ka pau rewa uksete apu pe, kua osi alua mamani i whaka electronic i ai mea ko toa pe. FIEMA'U ka pau tau kei mono te holo pe pa anga o ku lere ia he ala whapa uri. Pa koe ke uloto ke alua i Pa koe uhinga re vaia o ko uhinga tai e ku ki i FKMAAMA atu ka pau o ke FIEMA'U. Kua pau ke tala mai. Te ke tala mai e toho he ta e ave ki ai koe uhinga ka koe whetu uia e sai ai ho paanga. Paka pau e hala ho tala mai. E wha o ia he kei ke ulavao o ke set up ho portfolio. Ka pau he kei te ke o mai ai FIEMA'U mai mo pea o mai pea mo lahi o ku ke FIEMA'U koe ke ave ki ai o ke ai ngahi whetu uia o ku lava pe ia koe ai pe koe tari ke hoko maha emergency. Pa koe lava pe koe o ala ki ai i kai ke penalize koe. O ku ai whetu o whakahu ki ai o tap ke ala ki ai ka rewa ke ni mahiwa mo konga. Pe koe whetu uia koe ia ku huunga ia ki ha o ku whakahu unga ia ki ho o witaia. O ku ia e benefit ia he whetu ko ia ki he ngahi tau ke he kehe.
kainga o kui kai ke aha mea koe tapare noa ia. Ai noa ia. He koe tapare noa ia ai to o mai e fu uafe, o ku ave ki fe. Ko fe o ku ave ki ai. No, koe ke ha mea pehe kainga o koe ke ha invest pehe. Peka pau rewa o ku ave pehe ke wa inga e kakai, ta te ke ngā ue pe koe ke wa inga e kakai. Fe ho whanau, fe ho whangamokopuna. He koe mea ni koe na ua o ilo ki ai. Koe ku pe, iau e, ngata pe ilo e panke. Kai whai atu pe eku fie ilo. Whai atu pe o wa o mai ki hen pea. Pea au talango fua rewa ke wako. Pea whakahu pe ai ki se ni tio follow pe he mea. Kau toki sio he ngahi ahoni. Ai mea koe whakalata ai aluhanga tonu, mo te ilo i ai wheitu o ku alu ki ai, mo te ilo e tā palani, pea mohono taimi ke te alai ki ai. Ko mou tolu kona ai kai ngatonga ku mou osi, kamata fulo maha mou investment, ku mou osi ilo. Kua wat ke lau mano he ta wa o koe ka ku hinga to ni te ke ha upe ko whakaho osi ni pa ke lau mano o koe ko au ko uhinga ke hau ke whai e whi mahino aki, ke mahino i ai whi tuu oku invest i ai ho o paanga. Pea i he taimi tatau pe o ko loto ke ulawe ke mea koe ni. Oku iai e kakai kuo invest ia iha kau taha kehe. Ka aku ke FIEMA'U e ko ia ke roll over mai ia ki he kau taha o ko iai. FIEMA'U ia kau ke whakakau pehe rewa. FIEMA'U pe ke TALANOA, lere pehe step tatau, o mai ho hingoa pau ke o mai ho o ID, o koe ke o mai e ID ko o si expire, pe koe hai whahinga ID, o FIEMA'U pe hang koe driver license, hangi koe passport, kau ia he kau ngahi ID o fu FIEMA'U, ke whai a ke ngāwe, pea koe ne osi pe ko ia, teke hangarewa o mai ai statement. Let's say o whakahuia i hakau taha taha. Pau koe FIEMA'U rewa ke roll over mai. O kui ai wheitu he ikai teke lava o ala ki ai. He ko ngā ka aku toi ai pe mo e lao. Ingo ahoe ono noa lava ai ke te change, pa o kui ai e ngai whamatala e te lava ai. O whakatatau ki ho FIEMA'U. Ta i hene pehe. E lava ke o ngā ue, o ka pau te usio ki ha, ki ho o statement. Ka pai e kia ko whia statement. Where's Sinita? Kai ilo ia pe koe whi maki tau ririu tuko ai laku noa ia. Tuko ma'u mai pe mea mahu inga, ngahi document mahu inga ia, ma'u mai pe wha pe si o si pe ka hau mua tu ia he, end up ki ha, kai ke mahino, kai ke ilo, ai ke manako tānaki, ho o mea kotoa pe whakai paanga. O e hau pe he koe talanoa koe tau kainga koe atu ngai. Wee koe silai pe au koe kuma. O kai ke ilo e au pa koe whe ia ko. Heu toki alo komi ma mea. O koe kau pehe ni ko hanga e au o. Ko si o lalo ki ai. Mea pe na ui ai. Ai ta e mahi no. E ku whai e mea koe ai mea noa ia. Ka koe mea ai ni na aku whinga ki ai. Ke uri liu. Liliu wange ke ha. Follow mai au ia e fu taimi whaingata. I ha. Ta e mahi no. I kai ke ai ke mau. Ngā ue noa ia. Whelupe noa ia mea kotoa. Pea kou pehe. Tuku ke uhanga she atu. Ai hala whanonga na uwhowai. Ke ha. Asi i lava o si. Mo ui ai hakakai. Pa koe uhinga rewa ia eku talanoa atu. Ko eku fie tokoni. Ko eku fie vahevahe mo ki mou tolu. Ai hala whanonga koe ni. I he eku la ve i he ki whina motoa koe ni. Ai launga mai ai kakai. O ku more e nau paanga. Ka te utate mea koe ni. O sisia he kakai koe ia. Kakai na e more e nau paanga. Nau toi foki pia toi whai mea tatau. Ngalo me e koe whai ngata ana nau. O si mahino i e au. Ai kakai tatau. Na e ha. Na nau
na nau fihia, na nau fihia, i he mea tatau, pea au se pe tau e nima pe fia pungalo, nau toi foki peo, la vea he mea tatau. Os Totonu kainga tonga, ko e ku kore atu ka ki mautolo, whingai ke oa e more hotau wiwi, he whau hake ha mea, pe hau ha taha tau to tau ata mai. He koe ne hau pe ha taha tau to, tene we i holo kotokotoa, ho fo i whakaukau. Mai he otua ia e fo i mea hine hina, tuko tau ata mai kea, ke ne hanga pure i e tau hala whanonga, whai e tau whakaukau, i lo i mea ke whai. Pa koe ku ki i ulahi e tā mai ka koe ku kore atu pe, ulaki sio ange ko o palani, sio fiange, o ua he koe ni, koe silini koe ke aio invesi, o koe ke ainoa ia. Pau ke to o ia mei he toenga o e tāho to moua. Pau ke ulaki tāho moua o. Pau ke ulaki whai e whatongia ko ia. Totongi api, totongi me arere, totongi umo ua. Koe talanoa tueni i he silini o ku ai koe ke veteki. Veteki ta ea hano taumua. Koe haeto. He koe eke atu koe ke he tonga. Fika, e whai ni mea. But, ko whiwa awhi. Hiki pe uma. I don't know. Pa ko sia tu lewa ke aisi whaka ofa. He koe ha, tu upe, oku te tu pe McDonald's, tu ti Starbucks, tu te ha University of Loai e te silini mo me atoko ni ngahi businessi me a koe. O koe ka pe a koe ta awhia ho mo alu ki Starbucks mo alu ki mo fe. Koe ko hinga atu ia. Koe ku o atu whakakau. He koe osi ange koe ha. Tolungi au tupe mahina, alu ata be iau universia ma Starbucks. You know, koe ha, ne mangea au iau ari ki McDonald's. Kai ke hanga i tau tau le whakaukau. Pea koe ne mo oni pe toko taha ia e ku eke atu ku hike e umaki o lunga koe ha. Koe kai whuki ake mahino iau koe whamore atu pe koe ia koe ke a o hake tae mo wahe mahina koe ia. Kai ke ilo pa, kovi ulu stress lewa tau tau. Ha meo ke invite stress ka koe. Os Totonu ke tau ngawe mau ki ho family. Uka ke upehene, ko tāno atu pe hala whanonga nau whau mai ai. Pa koe ha, ko tu iau nei ui he o tua ki tau tolu, i ngai whetu keke. Ngai mala e keke. Ui ke whaiwhekau koe, toke tā koe, loea koe. Alu koe ki he ke investmenti, alu koe ki he, alu koe ia o langa whare, alu koe ia ki he, alu koe ke wakapuna mala iau ke te ke sai koe ai. Sai, koe uhi ngāre vaia. O kuou i he ni, ke u whare i FKMAAMA ki mautolo. Ai ako ki mautolo, o ku FIEMA'U koe ai ki he, a koe whanau, o ku iai pe ai wheitu ki ai. O ai akauni ki he wheitu ki ai. Koe ha, ai akauni ko kita mohoto mari, ai akauni, o ku iai hono ngahi lao, o ku where ato, he ikai ke fulava o ato, i he tafa aki peheni he koe ha. He koe uhi ngā o ku kehe, meihe, kehe, meihe, kehe, meihe. Pa koe uhi ngā ia e kuki viti o ato. Ai ho mō mea ke mau, ko ia pe uk FIEMA'U ke he ai hanea. Ka teke fika auti first. Hanga fika i koe hae paanga o ku toe he maahina. Ko ila mea ke whakamore ai noa ia. Koe te iki ai ke ai ha, ke whakaawa ha mea ke ai no o ki ai. Ka pau o ku teka e wāwhe. Lai ngā ki peha tahawhe mahina. Ai e tahawhe. He ea watu ka taimi. Koe ki he toi ngā ue. Ha watu ka taimi koe ha. Ku hu mai suka hu mai mai. Taila sisi mai ha. He toi ai ha. Koe me ai o kulongoa ai whina motu a he koe ku ngā ue. Ke ha. Ke palani e whanki whamiri. Ke ea u ke ngā ue mai panga. Pa koe kai koe palani ke a ke peha ki tau e tolu. No. Koe palani o ku tā. Ai palani ko ia ke ilo ki ai. Pea ke mea'i e koe. Ai whatu koe o palani. Pa koe ne koe ku uhi ngā ia. O ku ia e ngahi akauni. He kai te ke lava ki ai.
e ngofua peke ke ala ke ko panga. Ka koe ha, e penalize koe. E hili whaki atu kia koe ai tau tea koe pesete hongo fulu. Koe, hau ke toi more ai, koe hau more ai pa angoia. Koe tae mahino. Koe tae mahino ta tau pe mo tae mahino. Ka koe ki utoi tae mahino ai tae nimi. Ai mai lewa, e koe ku nofo koe, o tuki mono nofo ke mao e mahino. Pea harewa. Ave rewa mahino koe ni ko whawhetai ke o tua ke ha. Ke hoko koe mama. Ke hoko koe tāpuaka. Pau hoko koe tāpuaka te au. FIEMA'U ke hoko koe tāpuake. Pea ko hoku whatongia. Ke uhanga momosi atu ka koe. Ke mahino ipe. Ai wheitu oku ave ke hao pānga. Oku ikai te ke o mai ka te au. Iha. Ke hanga cash app mai ka hoku ingoa. No. Koe kia mea pe te ke hanga ha. Ha fue ngai. Wheitu ke he oku. Alo pe he ki ai. Kainga. O koe kia mea pehe ia. E taimi oku tu uai. He koe mea rewa ko uhinga atu ki ai. Koe ku FKMAAMA atu ka kumau tonu. O FIEMA'U ke tau aluanga tonu. FIEMA'U ke ha. FIEMA'U ke tau ngā ue. I he whi ave e tau pā ngā ke whitu ko hai he lao. Ko uhinga ke ha. O koe ke lawa i ha whehu aki takai holo. Pa koe uhinga ia he fuka Malo AUPITO kawasi lava mai mere. Ko ia koutui koe osia e tau ki polokalama nou e ku whakamanatu atu ko ki lahi e tā mai ka kou kore pe. Ka ke fia whamalo ke otua. Ka koe FIEMA'U ke ai house service ki he investment pe koe palani e family. Ngai whehu i ene mau Totonu ke mau pehe mai. Sinita FIEMA'U ke retire e tau hongo fulu mei heni. Ka ke sio ka honga mo mosia te mea Totonu ke whai, tau hongo fulu ke retire. Aia ku wai mea ku i koe FIN number. Koe FIN number, koe financial independence number. O ku eka te ki tau kainga kai iloia. He koe ha, o taimini tau fu mo ua tau tō luia pa mo ua. Le a pea ha, o pe koe tau vai. Toki tae ka neka ku awai tō pū. Kai ke uloto ke pehe. Pa koe uhinga e mea kousi ha ua longo a atu kainga. Faka more i au ka pau ko fie kaunoa. Pa wha more i au ka pau o ko live i atu o hori ke uhanga. Ka koe ko eku whaka amo peni ke utoko ni i he ha. Koe uhinga koe ha. Koe ku sio ke ngahi mea ku hoko. Koe ku sio ke ngahi. Tā mai e more ne wafe. Tā mai e koe tā mano. Tā mai e koe umano. Tā mai e koe tolo mano. Pa koe ku tari ki ai. Koe whehui. Liake. Poto a. Ka ue poto taimisi i toi whoki pe o toi auhia pe. Poto a. Poto a. Toko si tu muhe lava. Ke lava tuku ia te tolu afe. Moi ono afe. Au whakaose ke peki mea koe. Koe kakai koe unau whai koe ngahi mea pehe. O peheni. O kange koe unau ki. Kore atu ke o mai sisi. Osi pe ko ia pa nau palomesi atu e o atu. Pea o atu. Koe ne o atu pe ko ia. Ua. Tolu. Kuke ofi rewa whoki rewa he ma'u ko ia. Oha. Aia hai mohai ke get involved. Koe nau involve koe. Po i rewa. Whataha i rewa tolu afe. Ai family. Pea lau mano. Koe ku uhinga atu ia. Tau poto amu. Alexio. Tau poto. Totonu ke tau poto. Uyai ha ofa. Ofa ke tau kainga. Lea ake mea Totonu. Vahevahe mea au ke ilo. Mo tokoni i e kakai whaka kau. Pako uhinga ngai e ku. Whitau laki mo ngahi. Tā mai e. Maa koe fwoi tā ene. Hangofulu he ahoni. Kai ke ulava. Koe uhinga he te kai ke maa opo whai ho homo e ka first. Mana tu e ulaki tā ho pila. Ka pauleo ke FIEMA'U ke retire he ta ue wanoa mei heni. Usaton pe ke tala mai ka honga ate fika ke whai ke a watu ki ai. He te u eke atu. O ke FIEMA'U ke vahe pesete te au. He taimi ko e te ke hike te ke toi ngā ue ai te ke retire ai.
tamai to taha iyo. E fika I le vai I he mau sistemi. E ko ne ta ia ke peko ia lava talato. O kuia sorry about that. Okay. O kuia ngahi ume apehe ka ko hange ko kulau kainga tonga. O ku fu FIEMA'U ke o mai ho FIEMA'U pea o atu pea ko o toki loto ki ai ko taimia ke utoki hanga o ha o toki submit ko me ata ai e family ni o ko talange sai fe ke hanga pa o palani ke ta kamata he mahina katu ko hinga pe he kapau te ke mau ene palani ko hinga ko hai o hinga sinta ke mau palani ulaki ai ke sio ko hai paanga ku teka he mahina ko paanga o ko feinga to ki ai ko hinga ke ha ke o mau I holo no ai ya kai ha ka ngau mai paanga ko ya I hono ave o invesi pe ko hinga de vai ke feinga ke ha ai o me ko mau de va oskoia foto te ukamata ake tola te au e mahina te ukamata ake tola fiha he te utalato o kai feitu ku pau ke max ko ne max ko ya he ke te FIEMA'U ya ke tapuni siri ai akaunia ko ya ke te lava ko whakahoki ai I he tau e ta Pako kuhinga o ku lahe ngahi mea ka he kai ke o atu kotoa he o ku tau kehe ko mea pe o ko uhinga atu o ku whakalao pe I kai ngatai ko FIEMA'U ke sia te kia fofonga FIEMA'U ke eke a te ngahi mea o siko ya set up o siko ya submit lewa hanga lewa he kampani o ha review e ku ngā aue ka aha mea whihalaki pau ke ne nau whafoki mai ka te au. Pea ka pau e aha mea oku nau eke. He oku fu FIEMA'U ia ke tono e te ngāwe kia kautaha. Pako uhinga le vai ia o kou whare iai e ikai te ke ko mea ko uhinga ke mau koe hau ke te au mau mea ko smooth pehe atu e kia I lava. Ka uai ha ue katusia toi kove tau foi whakaukau ono whenga mai tali holo mai ha ai ke mau ko toa pe mea ko toa so ko en ko te toi repeat ya okay pau ke tā mai ke sio mai ka te au okay o sia ko mai ho hingoa kakato o sko ya mau mai ho ID ai ko o ikai ke expire mau mai ho fika ngau o sko ya mau mai ho address pia ngalo fo mena ko pau ke tala mai ka ke ka mate tu ke tau ngau e ke le fa ngofua ka ke ka mate ko hai o ku alo ke e ave ki ai ke hingoa ke to ta ko ya ko hai fo hingoa ta ka ua e ai tu pa ke whakakau vahevahe ke sa ia ke whakavavevahe ia ngai mea mahoinga sai te ke tala mai o ka ke loto ke ave ko homari ko mantu ko si ko o ke mai whakakau ko au ke talato ave ko mari ave ko whanau ave ka no pau ke mau mai hingoa ko ia okay pea mo toko taha ke ka mate ko hai oku ave ki ai silini ko ia pea hanga mua ki ai ka pau ke FIEMA'U ke roll over oku lava pe ke te ave me he kautaha ke kautaha ka oku FIEMA'U e au ke o mai ho statement he ku pau lewa ke roll over pe o ku ai ngai me o ku pakoin ke taka moto o ku kehe ai tawhaakia koe ki investi ma toi feitu he te ko pau ke o ku ke tapi ia ke pe os ika ko pau ke ai sio ki ai ko pau ke tatoi mit ke hanga toi talatu ka koe ko ena ko os mau ko toa e ha whapapau ia pe ke hanga submit koe me koe uhinga le vai pa koe feitu koe o ai ngawe a mau tolu o mau ngawe ke mutual fund aia o koe more safer koe ne safe koe he koe o ku whakahu ho o paanga I he fu company e FIEMA'U mai o ku he koe tō e company koe alua ke ki he alui foi ki he ale koe uhinga le vai o ku safe
o ku ikai ke pehe ke hanga whainga ni. O kua whainga ni talanoa loi, tele lo niu, FIEMA'U talanoa e whahinga. Pea koe hau tau tolu heo ma. O ku pehe hake pe fo i mea alu fispa i pe os. Tau pe ke state koe os. Ka os Totonu ke tuku. Ke tuku e tau whahinga o. Mea pehe ko ia ko uhinga te ki video. O ki lahe tā mai. O ko FIEMA'U pe ke uhanga o atu ke mahino angahi me angahi requirement. Ko hana uhinga ke mou ilo angahi mea koe te mou hawa ki mo ia. He koe unga ke vawe tau ngawe. Pa i hene pehe ko te tau ngata pe ai he koe ki o atu pe ai ki i tala teo ke unga ke ha ke whai tau ki homo e ka ha o pe koe ia homa rewa. Ai au pau ke o mai tau mua. Koe hae fuoloa e silini e no tuku ai. Koe whainga ni i asi toki whakahua tu pe tā mai he wike kotoa. Ai, ko saia ku sio pe ko fihak ma. He ka koe ke alo ke pe ia sia e o sio ki ai. O ku te lava pe alo o loki ini ki e te me au sio ki ai. Ka koe palo pare mai ne wha sio ki ai. O sio ki ai alo ai e te kai ke te mahino i ka te ta. Oh, alo hake mai mano, alo hake mai. Ka ai ko pau ke TALANOA how long ai ino e tuku ai ai silini ke ha he seti le vai ke feitu o e tau ko ia. Kai o e os mea ofa mai angala tuku e kata. Ko e kata pe ko e hango ai pe mo tau ki kata ko e maari e ka ko e o koe ko haku uhinga to aku ke uhanga pe e ko tānoa pe o kau. Ko e ko fo i video pe aku iau. Ko e uhinga ke ha pau pe koe ai ka ai whainga. Ko whimai tau re riu tau tolu e. FIEMA'U ke tau riu, FIEMA'U ke ha. He koe ne sio pe tau whanau o ko he mwhanga moko puna. Smart AUPITO e grandma, smart AUPITO e ku grandpa, o koe ha tau ngau e mau whakamau popo, o koe uhinga pe ia e ki video atu, mahalo ko ia pe koe ni osi pe ia ka te aha mea e te uto e tuku ia tu, ka o ku kono whakaiku aki, ko ia fie ako, FIEMA'U ke, koe ha mo o ne la matua, ne tupu pe, wakai me he ia ske tu ma ata o ia we mo ni la wa mo tu aniwa tupu pe wakai me te faasio ka ko an ko la o ia we ka ko malo sisi malo si lava mai siki okay so ana yeah I can see it yeah ka ko an ko kulau tau tau lotu pe ke lahi, ke anga o tua o mea mama, ke aki tau tolu o mai pe ha moha loto whainga, o mai pe mo loto mahino, o mai ke loto fieako, pa koki nau tolu, o kui ai e nau whanau, o ku nau FIEMA'U ke a koi, he koini. Koe tānoa mai whakautou, o e ke ato, o kua hata ahine, o ku ata mai whainga mo mea, whekau ke o whanau, whekau ke tā mai ka te au. Ko haku uhinga. Ko uhinga he te whakamata lātu ki ai e mahino i e whanau. O koe ke pehe kou sio lalo au ke hongo mātua. O kou FIEMA'U ke ilo he whanau ai mea o whakaukau ke ai mātua. Ke ha, ke oua, ke nau whemahino a tatau. He ka pau e whai noa ia tu pe. Ai mātu ani ihi. I kai ke ilo he whanau o kuia e na investment i hen, i kai ke ilo he mātu ai me ai whanau, sai mau pe ai, you know, be aware of what's going on he lot of family, Pako uhinga angaia e ko whakaamo pe ke tau. Maue ai whaahinga whakakau pehe, ai ke mahino i he to family me aku te get involved ai, Fine ingo, Malo AUPITO tari sa mo lava mai ka koe ko tui ko whiunga e tau ki information he aoni ka toi ai ha mea ko anga pene ko tau pe o ko sio ke anga e me ai anga e ku whetakai mo he ko telefoni o ka direct pe ka te au ko ha koe ki he office
ino hek FIEMA'U ke na hanga o toki o mai message mo me ka o ko sa ia pe ke ave ki he tonga he ko whaamu ke tokoni e tonga ko ka muri o ki ai pe ka kai heni i hoko ofisi o nau ave ka nau tol ke nau whainga o ko ia ka ko hang ko lau ka o se tau ki video ka ko ofa lahiat ka mo tol kainga o fat ki apina o fat ke si family ka to pe he tau hoko ma upe e whanki i video ko hinga ke ha ko FKMAAMA pe mo whakatau ke mo poto iai i hono make a mo decision ko mo ki ho mo paanga kai oa e ha upe si ho moato ha upe whakamatala maari e si ho moato he ai ke manatu i ko mea o mau inga he mo hela i hono ngā wei ko ia upe he ai ki i FKMAAMA mo ki whakatau ke a koen ko ofalahi atu ko wingoa Sinita whakauta oro ave reken Malo AUPITO mo mea.